Hello everyone, welcome back to my channel. मैं ngasi di aku imanambi ki lohong wadu mini aku hiji chatagi rasan baloi reba. Aku ai ga jaga dai sunaliga aku hum tawraga chatlani. Adu मैं hore sum tawraga jingan laki meow jemi siko. To ai aku enggak. Coba jangan lagi nih. Udah koi, jadi ada sapi miam, sapi miam. Kerja benar, nak tidak koi ngan nilai. Kerja benar melo. 통화나 포토카피 봐. màu kia đi. Xong đó màu kia đi em mà luôn xuôi bên rồi đấy. Con đi phiền cha đi. Con đi phiền cha đi. Kia đi bố. Mai chị mà. Ấy chân nón chứ bây giờ rằng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để 이 졸라 không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Ngali balik kami silang ada mangdro kerja benar Cici kerja benar Aku ni agak pada sana kiri ni, tu saya sana kiri. sana kiri kerja deh boleh lagi mana Kerja apa nak tahu ni? Kerja ni. Video ni video. Macam mana yang kap sih foto? Macam mana? Foto kap boleh thok ke? Mana ni? Aku dah tiada mana ngai lagi ba. Anak pun ngai. Aduh, aku dah hayal tu jauh ni. Ya? Apa ni foto ini kap? Kerja benar nggak sih? Fiti je. Enggak? Siapa kira hiti kai? Kau mau solo sana ada je kerja bagi. Tahu bukan nanti. Nanti nak dapat solo dengan apa pak? Pemana kayak senang tu ke foto kap aja. Roy. Video mana udri? Jadi kerja mana? Kau mau saya mit kau ding dah, ni yang lain ni, kerja mana? Boleh dah bani kami ni. Hi guys. Blogger masuk lah. Blogger ni tanya le. Blogger ni tanya le. Blogger ni tanya le. Aku memang pernah meloga pernah foto kap. Masih pemalas ya, pernah lepas kan. Musuh udah bawa. Kerja mana? Puluh je. Puluh dah kan?
ꯀꯣꯂꯣ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯐꯖꯕꯒꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯗꯣꯔꯦ tàu chết cái tàu camera mà cũng ở đây nên đang video đâu rồi chứ mua được đấy cứ ăn kiềm luôn mấy gì cái gì cũng được ôi ngà lại cái này ngà lại cái này 그냥 반대만 속래 맨날 놈이 찔래나 그냥 로이 그거 해진 꼴로 그래 봐 해진 꼴로 그래 봐 Nuôi cái này. 왜 이래 잡이 그 싸움 없니 그 싸움 오면 들래 잡이 Nuôi cái đi phải được. 가져야 나만 정해ไม่ได้เสียงดีกว่าน้ำมันเห็นน้องมิงก็ไม่ได้เสียงดี
溜的啦。Rồi được không? Canh chả sai nữa. Ấy rồi không sai. Naman kami di ba? Naman chẳng thì mẹ không có gì. Ini phone lại bra. Phải gift hàng mà.
快点，快点，快点，快点，快点。